ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. yau ya dace ko daren ga ta dace dare ta tara ga zulhijja hijira ma'aiki ya samu 1440 bi ma'ana washe gare aka insha Allahu waɗanda suka halalta ko suka je haikin hajji da su hau arafa insha Allah Allah ya da safe wana fata Allah ya karba musu mu kuma da muke wasu ibadodi a nan waɗanda ba mu je hajji ba Allah ya karba mana gbakene wabote gbakene je pawmi ne jidabi ne humi ye dhulhijja nyomi islam kajabina nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ke sahaba amefi hijra kaja makka kaba madina islam ina afia pe ohejwe kenyongmejwe ni 1440 ni jibegmene beke na abote 9th of dhulhijja beke ni 9th of dhulhijja 1440 ye Christopher calendar mi ame je now je chelu pepe ni ay 8th of 9th of August je it ni do 9 yona ni wo 9 now 9th of August 2019 wabacha wolone ni wo jenshi masalachi ne kasemo mi ni imam an-Nawawi ma wolone gbeji 40 al-hadith e wolu akeshi 40 al-hadith mala fo epi hu amechola akeshi 40 an-Nawawi alo al-40 an-Nawawiyya wachono no woni mala wolake al-40 al-hadith hadithi kenklen yo hadith menuji hadith أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هنا كاكشي إنواك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاكشي نتشم كوبي ناباتشو جاكي أينتو ألو حديث نمي بني باكي بالنياتي nutumo efiake nutumo kobe alo nutumo kobe ni abachu ja ke ameyintoi hadithi konklo mine ba ke leve e ba ke biniya innamal a'malu binniya because enu ake ne ke hadithi ne to be no fe wole zongo ko ba ton at least mo ne hi zongo e chelele hadithi ko ya fe no ko no ba ka ke ai annabi ya ce innamal a'malu binniya daga ba nabi kashi innamal a'malu binniya mu fiya mole hadith neket ne type ne ni moko be ko ni mo ka kashi innamal a'malu binniyati ni zongo nyoje makaranta bi ni zongo nyoje ko no correct lake je binniyati innamal a'malu binniya de ke a'malu bo shi dum na ko le innamal a'malu binniya aya binniyati aya binniya innamal a'malu binniyati eshi nuchumo ko be na abachu naka nuchumo abula ake nuchumo jakemi ni jayinto ko yehi o nuchumo efien ka mejintoi no di niyati si biniya e si nuchumo efien ka mejinto ona efien pepe ni na to na chonji bia ne abote ko na to na kase mi da na to na chonji kemo ko ya fun ni eje egbe ni agbotu e obun la ke egbotu e okay ake ashima shi egbantu jamo ehin kan akemi ni e ba gbotu e den wa nyoke ashima she gbantu e o onye oke ake gbotu e jami ni jake ejinto akemi ni e ba gbotu e noji innamal a'malu binniyati o abu la ake gbotu e abu la ake o chunuchumoko jana kanu chumo e bakemi ni
kajinto wa innama likulli imri'in ma nawa shika kan yana kabina kan laji wa innama likulli imri'in nina kanu eje ke ha mokomoko eje ke ha mofia mo nu fenu gbomade sa fe gbomade sa fe noni e ba na noji manawa noni e fe yinto ake e ta oni na no e ba na e shiji nyumba jo moko ke jo moko fe noni modern che noni e fe yinto ake e ta oni na no e ba na e shiji nyumba ke nyumba ba ha bonoko e nyumba ba punishable e shiji e ba jo gbalo e ba wabo yikwe edamomi ni oyinto no ofie no noni oke bana oko na jomo edamo oyinto no ke ona pi mo hu alo na jomo hu edamomi ni oni ya no oyinto no ni ka ke ni ya to be ni inshallah ofie bana noji noni hewoni ofie ono ko kawe ka ke ni ya mi ni ni ya noni hewoni ofie ono no hu je oli le no eyo eyo me eyo twimi because dani otebo oyishi aken ya banku cheje no aye banku jebo oke ko lila kesin ife into ake me ya ba no shishi mi no shishi no hewo no shishi no na to like niya na ka no shishi no ba masalati no hewo no shishi no jimi ni niya o no ni hewo no fi ono ko no ato le niya ni no ni mi ni na ka no e otri mi النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنه هو مكفين مكوني هجرة نفيه مكة شمو كمبا مدينة هجرة نفيه ينمو كبالله هو يعني hijratuhu ila Allah wa rasuli je nyu ke gbalo ewo na fe kemba nyungo kemba gbalo ngo because no ba ke ibada ko noko ni noko afio ke ja nyungo ni ba ke shi nyungo ke igbalo no ke ba wo jeme e no fe shirka ila wonu shilo noko ni no Germany nyungo Germany no ba ke to example mi fi azumi ya nyungo ko ke gbalo we wo je ne shirka na ke noko fata nyungo ye jeme numo yo pa afio noji ikhlas noji no inshallah wa hiya kasemo mi na kanoke meha amenje infaq fi sabilillah no to no kama je fi sabilillah no kya gashi fi sabilillah lillahi war rasul eno shirkani okay mo efe na kan ibada efe ke nyumo ke gbalo ewo ibada jamo hu ajamo ko finamo allah ila ko ni shilo yawa tawhid no woni ngbotu gbalo no fia no o ke won kase ja o ke tawhid wo je me what on nyuma agboji ke be ni sanaja le ko metu ha because wo so le mo ke wa azumi ke no fia no ba tu fe ke wo ke ahye nyumo he wo sana egbele no wo Quran wo kan no fia no ba fe ni shirka ye wo no chumo mi e no mo he no chumo fe wo sana fe ke wo cheje ke wo fe pepepe wo jale mi pepepe je no chumo fe no kwa abote kwa apo ehye nyumo he ke ji fe tomo ya mi si o tawhid o aqida eye muwe nyumbo banye no de shefe ekekebu nyumbo denche chitana ke suratul nisa ya biamine ke yake shi inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha nyumbo kake shi le nyumbo ka fe shirka ke mini ekeke shi no fiano ni shirka ni je shirka ni ekeke o moni esumu ona no we gaji me ekeke o moni mi ni esumu shi ga nyumbo sumo bo no hobote ni nemi how mommy okwete kwawo o shirka noji no ko ni mini sanwo bo we kokko aka ga fi sabilillahi lillahi war rasul na bia ne moni ko ne le bia ne ele keke femini keke chake akwa ga fi sabilillah etan ni mo de chen citan Qur'an mi anfiqu fi sabilillahi ne dia ya nyumo hewo to wana ga hadith yake faman kanat hijratuhu ila Allah money a hijra efe because e banyungo ngo ne ba janyungo war rasul kem bagbalongo ne ba kase nyungo jamo ke jagbalongo ne ke janyungo fa hijratuhu ila Allah wa rasuli be e hijra ni ba jole ya nyungo kemini gbalohiwo
be hijra ni wo ba hele le ni ke ja ni wo ba he wo mi na gbene gba lo se ehie mo ni wo ba jo le yemi wa man kanat hijratuhu lidunya shimoni e ba fe hijra e jama ka shi makka kan ba madina to be bia na jo bia ne e kule o ya haji for example money ba fe na kan hijra because of e ata o jele e ya fe business ko ewo aw imra'atin alo yo ko hewo chiya yo ko hewo yankihuha ne to ni imari la hewo no woni fe hijra fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ba abashila ke no ne hewo ne fe hijra abashila ke na kan ni ke yo hewo fe hijra abashila ke yo ko ne ke yo apele ke jele mi ho abashila ke namo e ke jele ko na me apele ke no bosumo ni ba she yo no ke je na ke yo ba le broken heart alo je na ke jele mi unse te yemo e ke jele mi apele jele ball be ne ke mo fio jele la o ke mo wushi e bo ba na be ne ke mo wo shi ka ngmo he kana ka we shiji ni afagba me piji me ni fagba moko le moko into danu mo pe me na ya me kun ya nyumbo hewo na me hie gbalose me kun me na ma fe business nla ka oni shulo alo chia yoko ame ehie USA maka hu ekpene yuwa ekpene no ni yuwa to muslim wana ya hijrati wala ba ka mini ama ya hijra ku nake hadith na ma yue amale ken ken ake fon no ake shin ake hadith ani bi sallallahu alaihi bene ashima ka kan madina ina amale ni laga oni shulo hadith na ani bi yue makka ni sorry yue madina asha madina omu waje makka hadith na ne bike aga na ya hijra na ne bi chame ne ka ma ka shi mo no ba fe hijra ya ni woke gbalo mo fia mo ne fe hijra he fe hijra ekuwe na shi makka kate madina mene menyu woka me she kiame ka shi wosana ibula na janna jino ni mame to mo fe to mo na ba to aljanna jino ni mame no ni je nyo me na mete badr ta na te kenkleta islam ya ghazwatul badr wana ke hadith ne sahaba fe na me fe hijra fa mete mo kuma yebemi ame fe aljanna gba me je ame sahabi kome bene ba alami ame fe aljanna me na ma fe badr hu ame ano badr ta ame hu be na me no badr eta ni mo ton jibril ne ba ke anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akanyu mo de acheke denwe anabi sallallahu alaihi wasallam cheke eke chalo cheke denwe ne ke ya ahl badrin if'alu ma shi'tum ake o badr bi nyefia no nyesumo ke denwe ne se ke ya kanyu so nyefia no nyesumo kanyu so nyegba agbomobo faqad ghafara Allah lakum numa kanya sha ke nyomo so na gaje me gona ba gbegbu me ji abe sahaba jin radiyallahu anhu ene hadith ne je na shi makka ke madina ni no je ken klen inshallah imam nawawi ke shi ne ke hadith ne rawahu imam al muhaddithin ne ke hadith imam na to ake hiye nyelo ni yo hadithi miye imam se nyo ni yo ame hiye ya hadithi miye ame ji me na menma me ne chon imam al bukhari ke imam muslim shi ke won ken chon be ke bia ni atuon me gbeta ketwame ni ame hifzi gbe ya me nchomi bona fe can have further studies can have ni kase mo ye here inshallah because they call bukhari pe bukhari je mo gbe ni bukhari to mo chamo ko akeshi al-ghani to mo ko leje Ghana ko che gbe because example a cho mo ko abubakar alo muhammad jiba me fa oka ye ko le ay classroom muhammad in fa be me ko je Togo me ko je Nigeria me ko je Ghana o ko ka shi muhammad al-ghani Muhammad Ghanaian Muhammad Hausa me Muhammad yuwana kan kama ko je Sokoto abaka shi Muhammad Sokoto Muhammad Zaria Muhammad asuna Kano ake gbe fatahi example mo malam fu na me fe yusu na kan na me wo gbe ti o ame cho mi Siddiq Teshi ko na me ana gbo gba Teshi age Teshi fatahi alu al-Ghawi amega gan fatahi ko na Siddiq ganyo na mu go che o chenu o ami fans mo ko ga tribe chele ke yin ngbo na mkeni ne kotokoli nyejibu na chebu Adam kotokoli na ma labaik Yusuf Dagomba ke labaik fe mo proud ni ngoso ni wole ne ka ba woje ma do jena kan na mo Bukhari mo heni mo je na to je Bukhara waje gbe ni Bukhara wa to le Bukhari yu to mala Albani hene gbaji ejeji mini Albani wa to le mini Albani ko je Ghana al-Ghani ko je Teshi at-Tashiwi Akrawi Kumasi al-Kumasi
malam ko ne agbe Nigeria be na che egbe no na ke Ghana part of Nigeria babban malami ni she ba hin Ghana pi actually malam Muntaka Kumasi ni wo nunon wo kai shi mene wo manyo ne eje Ghana Kumasi Ashantinyo ni she ato Hausa nyo pure na kanoko de Saudi bia ne game pure ame yeje me da gomba bi pure shamele ame ma wo ka ke gbe che ame papa me ka me wo me ka fata e bona afi ni ka che egbe o le he ni eje malami ko ni bia ne I expect that Jemfe ki mo ko benin to mola ya hadithi mi wa mala mini ke hawo mala atola mala Adam mala Ali Adam al-Ethiopi mala Ali ibn Adam al-Ethiopi Makkah yani haramain sharifain Makkah ka Madina mo ko beto mo hadithi mi ke lugha mi ke to mole o mo ko ba ka shi kai Arab ni wona Arabia shi gba na ga fata ni wona ga ma je Arab ni shi wogbomo ni black ni noji al-Ethiopia na kagbe ye Ali Adam al-Ethiopi Ethiopia meaning from Ethiopia black any Bilal je Habasha Ethiopia bien ke bien Hila Selassie mami je ganja planter bia mami shi na no e ba ton be ne ton ne la onu shilo bien we ko na mo ko ne ton ne kase ni ni kase ma kase le guju ke gbe na gaga shi mo no kase adini enyu like kwa se Islam pe ona daraja onyo machia onyo fe ne ke onyo na ne ke adini we ba ka se because atu ananoko nana atu na adini ni ka se mo mpe jal janna aloje na kan shina nyu ba ba agboje kejo wo nyu jama agboje shiko ka se le boja kona nana ka ba fe wazi eko wala ka ni ka se mo ko na ga fe wazi ke mono mi egbena e ka se 40 al-hadith kitabu tauhid egbe Quran na masha Allah echo mala me wazi alo mini chon gbe kan bia ni egbe na jidu elenu ni jini ka se mo de nche ene hu ale ka ka shi nyumbo ha bo agboje no la agboje ko be mi mpo agboje ni wo ba bo no na ha bo no na ka o ere abia me cho bo mala eta ustaz na eta ustaz title no ba na jinu Nigeria hu e ka ba keji ustaz na to aka ji mo go na ebe nu chumo ne ke gbe kan bia so kana no he wo mu ji no fe o fe peja no bashka lo no ko almajiri ka chebu ustaz shi ustaz egbe de nche ni arab yemo poni a kalimatu dakhila fil arabiyya kalima ko ni ebote arab yemo ndi arab la oni shilo ustaz e chon ka to professor ona mene ho diploma e ho degree e dingire e ho PhD e fe ba to emeritus na to je ustaz yani al-allama babban malami o bien e wona ke je professor jin wo chwa me ustaz alo je naka mo fi ama ustaz ni alo mal e bien it depend on terminology kote Zimbabwe ka ke mufti ji mo ko professor to mo ni e she ni le mi ni e ba nya fatwa shi kote itu ni ne ta le ten Zimbabwe ke mo ne chwa makaranta bia na to la ke mufti no ane ne ke mo ne fi wazi ke hiyo na to la ke mufti men ke shi je to mufti je ni le lo ne she mufti ni la onu julo na woko to ka se ni le lo egbe ni le lo ai akeni wole ni le lo no woko amefa ke ni le lo eje ame ato am speakers was me mi fi wazi ni wo mala fo den chame mala monin che egbe mala Ali Adam al-Ethiopi tato le ten الشيخ رسلان الشيخ ربيع المدخلي الشيخ ربيع الوادعي ما لا في عم جن نيل لو دن جامع اما جي وازي في لو جامع نيل لو جامع وامام البخاري اجباجي ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن برديزبة البخاري اجبادن تجميني ابو عبد اجباجي ني محمد بن اسماعيل sigba na ke to di kunia to be ni bi na ke ofobi na to le ajele abake ajele che ofobi na to la Aisha che baban Aisha le won na kaji bi na to le e bi na to la ke Abdullah wa to la ke shi Abu Abdullah a to la ke shi Abdullah papa egba di Muhammad e papa gba di Ismail e papa gba di Ibrahim e papa ni je na kan so gba di Al-Mughira le won e papa gba di Al-Bardizba amaja Bukhara ya arabia ni ne mano wa Imam Bukhari arab nyuni wa Abu al-Husayn ka gbe ne Imam Muslim le gbaji mi ne Abu al-Husayn ya bina to la ke Husayn wa to la ke Husayn papa Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Nisaburi le wa to la ke Muslim e gba ni jina ke wala jina Muslim na wa boye gbe no fo bi no ke wala Muslim wa bi ni wa fo bi an ni wa meni won ka se manhaj ahli sunnati wal jamaa salafiyun won ka se kenkle bi ani le
mala fo hadithi ke nibi agbe ke sahaba te ke tabi'in amegbe ji bia ne won to ke wo bi ni gbe etehie ko because gbe fe gbo the rest of Musa ke Muhammad ke Aisha ke Fatima ke tenje Malik ache Malik hiye shi Karamatu yawa gbe normal no bia ne mala fo hadith ame fa gbe gbo na fo bi o wanyo wole Bukhari fo bi wanyo wole Muslim alo je na kan wanyo obi Asajistani kaka na walaji Imam Abu Daud eje Sajistan obanyo obi Unaisa ni wo mbile Unaisa me ga me no ko dani ke Unaisa gbalo foster sister ni gbalo nyemini Unaisa hu no leji mo ne report ni na hadith ko ken ko azan chemohi Ramadan mi malama hadith ni ke sahaba te sha ona ka alile malama ni wana ka oye Unais gbeje pi ni inshallah obina ka te hadith ni ke ka kolo gbe ekome elaka onu julu gbe ko mele je gbe ni mo ke banu na ka ne Quran ke nu gbe keke awe bi kawe atongo la gbe shi ne keke awe bi example aka ne Quran enu na aka ne aka shi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma as-sariqu ka as-sariqatu wala ga haji agbe ni tumo Hussein ka Husaina ona ta as-sariqu ka sariqa ela ga haji ne ka awe bi asuma gbe shi di julonu ngeyo julonu juloyu asariqatu kashi bi ane teshi zongo aya mogona to la sariki teshi zongo okay ala yo muslim gba menu e Quran emini mogola hu enu ni agbege bi nkan se Arabic nenu protocol le ka webi asuma akutu me kuma hu okay akutu na yo moko we kai mala me ko ame akro wa deep ko to no akane Bible again Bible show kan Arabic me amaga sadaka Allah lazim wa de ni Quran o kan ye o moko ye jeme amenu muslim jame shin amelenji solemu e ko ni o mala ko ka ame anina e ka ame sole juma Sunday ni aka ma be ke o de aya ja no ke ni bi o no ka me ya ja la Friday e bi ne market day Friday wa ma ko ni Sunday ke ga te juma moko ewe bi ejen atole shaitan elengi shaitan gba keke ni ngwena e ba siti ne banu ka shaitan a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi la shaitan ne ko shaitan e ki awe bi ni wasa hawo Imam Muslim lawun Arab ni Fulera tumo Huraira munu wonu na chagba Abu Huraira limekun ka me wa me gba ke Huraira ishiji ni ne alonteyo Huraira tu shi aketola Abu Huraira e egbe den cha tola ke mo den cha egba tola Abdurrahman bin Sakhar egbe ni shi le title e nickname ake mi ni Abu Huraira mini jeshi alonte papa anala ke esuma alonte sanewa e fi ne ye ka alonte konyi ke na ni ke bahale no fi an ke alonte ko ne ye ko ni o title ni no ho ebo ko na ke je efoni shi ko ake Huraira obile egbeji Huraira ni wasa hawo na mara ke gashin في صحيحيهما أمام نك حديثنا صحيح يوم من صحيح البخاري كصحيح مسلم اللذين نك وجين يون البخاري صحيح كمسلم صحيح البخاري كمسلم نك وجين يون هما أصح الكتب أما جي وجيني إهن تف وجين في أكي يا حديث مي المصنفة نعم يا حديث مي يا قرآن سه وجيني إهن تف وجين في أكي حديث جي بي نعم شي بخاري كمسلم جي نوني نيني بخاري جي كان داني مسلم من جسنا من وبنا ينكي حديث نامي إمام النووي قال الإمام النووي إمام النووي لدنت لنت في شرحه نكى إمام النووي توبني ولا سي شرح ناتو لك شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم ينكي حديث نانو نكى كشي دل الحديث على أن النية معيار لتصحيح الأعمال وانا ولي ينكي حديث نامي كشي داني أنتمو هباتي ni ba fe papa ni nyungba ba he edamomi ni oniya no oyinto no fa haythu salahat an-niyya bi amini oniya e ba fe pepepe e ba ni ne ba fe correct salah al-amal ba onu chumo fe mi ni onu chumo hi e fe correct
wa haythu fasadat shikaji oniya e corrupte fasadat al amal onu chuma hu ba fe mini corrupt onu chuma hu fite wa idha wajada al amal kaji e fano bana nu chuma ye wa qaranatuhu an-niyya no ka pete niyya ye shika niyya ke nu chuma ba pe e shika o ya tunu chuma ko ni niyya yamiye falahu thalathatu ahwal e ya hiye e ya su ete kenklen no sani afene ke nu chuma na ya tun sani nu chuma e ton an yaf'ala dhalika khawfan min Allah ta'ala sani o fe nu chuma because o she nyugbe e she mo no ni die enyo an yaf'ala dhalika li talab al jannati was thawab sani o fe na ke nu chuma because o to ni nyugbe ha bo al janna ke jomo no ni die te an yaf'ala dhalika haya'a min Allah ta'ala o fe na ke nu chuma ne because o yin gbonyungo hengbele yo yin ke anyumo wa ta'diyati li haqqi al ubudiyyati wa ta'diyati li shukr no fene kenu chumo ne because sano janyungo ni sani odanyungo shi wakebo ba so le for example solemo mi sani nyungo gbe she mo yemi ye solemo mi obinyu wa kanyungo he na kanu chumo e habo aljanna yehi na kanu na ka solemo mi nyungo ajobo yemi ye solemo no ba domo shi no ba so le yemi o fe because mi no ni nyungo ke ajale wo onye gbo nyungo aka sana ajale o ba domo shi o ba janyungo na gbe no ba daleshi nam bid'a bi kumeni amon ba ke wa ke to sufiya ke kume amake ba ke shi ajani ngo because a she legbe ajani ngo because a ta janna ajani ngo because of raja because usumole ene sufiya bi jino ke jami'a to be ni malan ci tabiya imam al-ghazali le den ce le wewe na kan ngo ke shekile shi dane ba gbo e chake ne mo qur'ani ka sunna mi dane ego imam al-ghazali ene ke akase ni to bini yodane acho mene amegbe bona fe ko ya na me wojin because me pia mele ame alo ame wojin ame muslims no sha mele aje ame so le no ame go fe so no shi kafiri jinji ame na mo amele imam ghazali ya wojin na egmadani egbo na ehye ekura na egbo de dan e ba gbo e ke na me fe e ka apo ehye nyugbo hin kwen le nyugbo kele ba fe wolu e ko gbaji ihya ulumuddin koko me hela so ni yomi na wa janyu wa ni bi etene yo o sho ni mogbe o to ni wa job o to ni wa ha wal janna ni daleshi anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke wasali ni mo ba wal janna ne ke wasali ni mo ba je o keje lami ona ke o she lami gbe no no o fe ajanyu wa ne me fe hiu e ka shi kai idha sa'altum fas'al al jannati firdaus idha sa'altum janna fas'al al jannati firdaus kanya nyabia nu al janna nyafia du'a ibadani nyumba jamoni kanya mbia nyabia nu ba ke han jannati firdaus allahumma adkhilna al jannati firdaus ma huwa jannati firdaus wa yara nafsuhu ma'a dhalika maqsiran aka biamino do mo shi example nga Solomon fi example biamino do mo shi hu ni o fe no ka lo hasada ka ko ona ka nyumba jamoni sani yo mi ono ya ke jemo ko jibu ya nyumba hi wa yakunu ma'a dhalika qalbuhu khaifan yotu mi nyumba gbe shemo ko ya tuyami li annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'a dhalik am la because yotu mi o le ake o be sure o be guarantee ko ake nyumba he alo eheko وإلى ذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عائشة إنه هو حديث من النبي صلى الله عليه وسلم هو نكاينو point نكون نكاين هو يا حديث عائشة من بيامني النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلي نكتب معك بلك آية سورة الفتح ناكي شيء إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وينصرك الله نصرا عزيزا ويهديك صراطا مستقيما جزاكم الله خير نوكاك شيء إنا فتحنا لك فتحا مبينا وبابو الفتح وبقبل مكة وباي مكة نكون وباي كافر جانو كنين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك او شافين بقبل محمد صلى الله عليه وسلم او شانه وفيك نمك فيك كيبو كجي الفتح بان نمك فيك كيبو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا قال محمد وكاي شافين هو فيك كيبو ما تقدم من ذنبك وما تأخر كانوني بابا يو يفين وكاي شافين كيبو الجنه بني ميوبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا اي garantie اي الجنه straight
sibe ko do mo she sole mo mi na efe na fila man kemi edo mo she na jife funfun حين قام من الليل حتى تورمت قدماه edo mo she sole mo mi na jife ake funfun nana Aisha radiyallahu anha ne kala ka ya rasulullah أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر eke onyu mogbalo ona beni ya bia ne ho sane yele be na acho achewu ke egbe o acho ke Muhammad Musa ko be nana Aisha radiyallahu anha first lady mo mi de che anabi Muhammad sallallahu ya rasulullah onyu ngochulo ya ke bawa Allah ya ke ma aiki Allah woko wa acho Allah Yunus Allah romance baby alo tanku kemo wake chele ko biye ko gbe ya Abu Aisha alo chele ko je arab nyoji gbe kemo ya baba Aisha kudimu yo ba ka mantani na kai alo ya bawa Allah ya masoyina na kai wanga mewe kame ko insha we ga amenye ngwa kame ba ke ne kema je ni bi ne sina na Aisha radiyallahu anha ke gbalo insha hu still na ke chole ya rasulullah o nyumo gbalo mino no punish on ke na jine o punish ne ke na jine ye bia me ni nyumo ko e sha ne tun ye ke o ke no ni ba fe nyumo ke fe ke bo mino punish on na jine anabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ke la ke shin afala akuna abdan shakura e ke aba kanyi wa kan sha ni yo hin ke mi e ke no ni yo ese ke mi mo ko ne fe ne ha mi esa ke mato nyon ni dale shinlo wana ke anabi njanyu wa bia ne because of me no e danyu mo shin jamala ke wonu shilo wa danyu ajanyu because adanyu mo shin ajanyu because ashenyu mo gbe ashenyu mo pimo gbe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ko ne ke na Aisha kashi na Aisha laji ni ne first lady after nana Khadija radiyallahu anha esuma sano jogba be ko kala kashi manke ne teshi eteshi kete baqi'a he na fu sahaba wuji ye afu me wuji ye gomi jeme ne te jeme nana Aisha radiyallahu anha law nana Aisha ka o ka ga nana Aisha waka balo be kashi be ni balo gbo ahun e balo gbo be ni 18 years o imagine mo be ni balo kele of ni na young lady ni o mo ko ne hin o shito mo gbomo adisa je gbomo straight ko ni saka ama to se ameke adini ni na ke gbalo etesin eje ko le wait etesin e bon gbalo ni ne ship o teteno e spile hin ese ke hobie e la ke mini o e la ke gbalo ya en akonkro je o ye ne je nu chumo ne je nguna meke je nshi am a salaf am a ken claim bi wallahi anabi teje ni anabi kun ese ba ona ke ni ehie mo se na de na ka anabi mba ne jofue ne akashi so na ke mo ko jofue no ati ne akashi na kan mini wa na san wa na etu ba so loje na kan mo tu isu anabi ke mami mi la mo la no tu gbo ni la mo lo tu isu won again na ne hele shege la ke o ya anabi ke no ne so nyene Jibril mo ni ba che me ba hale mi shan ke shin pimo ya no egbonyo buya mi me na fun me na aba fun sahaba ya pimo like gbonyo buya mi edo wonyu inteshi kon bana fe ni afi ibada ni dua le nyumo ejo he ha me wallahi gbonyo bu mi jama wallahi gbonyo bu mi sane no je won yu ada ni me ya won wi na aya masalati na mi hi meji ni wo ba na mi 15 years ago 20 years ago ngba me yo me nye hwe bia na ngene ni na la da ni ke lada we bote mi na white ego edo bia na ka ga afi na kan girigire nyi afi do ni na mala guru no no ni na natural mo fi amondo imeje no wo yu amesa na afi amefa me bedon mo fi amondo kona won be no wa go wo ne ke do ba kwa be ni mi mo me ko bia na ma ba ke cha mala bo do yi na ta kule afi aya won we na aya ni bia na me confession mo benye wote shanke ofe no ko no wote shanke o ya go me no afi ado ya ha me no aka maka assalamu alaikum ya ahli ad-diyar wa inna bikum la insha Allah laikun no aka maka assalamu alaikum men nye yo shiane e chancho insha Allah wa ba ni nanye mi bi ni wona ke nye shake ni nanye mobo me be wo fe ne ke be na ba ka go be jamo go egbo
mone ba gbo anabi sallallahu alaihi wasallam ake won wase kunne chon woni bi ni wo fi ana kan mo ni wo honda no ba gbo nyu wo ke wona kan wo sheke wo ake mone ba al kafan mone ba ju hale ne ba hese na ba so nyu wo ke sha for 70 years nyu wo ji ole ke je olami mana ke ka gbo no na fi oji abi akeshi enya charge inna lillahi wa inna ilaihi rajiun e shi dile gbodo bule mi po ba ko esa edu emomi ne ba ke afi ado because ka ke afi ado e ha me imam ya afi ado me ni agbonyo bule mi ba ba ke shi enya ba pe shi bini wo ba ya je me na wo ba na ke ko me ni yo wala mi e won need am ado a sha me ba to be ni bia na wa me need woni mi ni wo ya ke je sala fatia me nya me lo me student na kan ke ya na me aslam me ni yo agbonyo bia mi na me sole ha me na me bo ame bi ekoko simone kema afu moko den jamala keke moko yen camera e sha gbonyo ekele fe ke gbonyo fe selfie inna lillahi wa inna ilayhi rajiun okay inshallah ake nine wobiyeti kenyu wasumo inshallah next week obacha no jamaa lani hadith ne cho woji wasa woniya yi numo he wonu chumo jakeniya imagine na nabi sallallahu alaihi wasallam kaishi ene ka shi faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli mone ba fi hijra nyumbo ke gbalo hiwo sorry kaya nyumbo ke gbalo ngu baba han le jo ma ke shi lela ke ba nyumbo ngu ne ba gbalo ngu shi ke fe because of jelemi hiwo alo yoko ne to ne pele hiwo baba shi le ke yo alo ke jile te fe temo ko ba gbo nini nibi ni gbalo twa ke shan fe ha gbonyo ne ke afi ha ne ke wallahi ke je selefa ati ameteme ko na me ho al kafan ke shuoshi bondo al kafan ni woto le likafani nona ke bala gbonyo ke perfume ke mini na me sa me gbonyo ama me sa me homo e ya nyawo ke nyanyo go ne ke hin alo aka mo ko eje mi akutu emi ke ka she ama he in al janna na nimbi ehye ke wo ke aha ke he al janna moko ye ke he shi kwa fo sha ke bia ne he ke fo na ke fun malam foi bia ne he fo shi na ke fun nyumonyoji because of no na mele ne ke jomo ne me shi bia na be na ayafu moko dan oba adwon ale kaka ha bo milk aka ha milk ke soda ke mini ke biscuit ke mini mala wallahi o kan you shi bo ke biscuit ta biscuit inshallah ka shi be no ba gbo ba na ni bi no ba bo moko na kan wana ko ya gbo ha bo burodo ke mini agbo ke isa no wasano akpa ba ko ke la ilaha illa allah 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 ya allah la ilaha illa allah o cha allah gbe because o yin jele se nyugba shi bo ke jele ko ya gbo be wana mo aga mo ko ne ya gbo na kan fe bread e cho bread aga mo ko na ka be ne e agbo ni ne ta to le ten fe ngwante bene gba ke si mala baba kamo la ila ile ke ngwante se ba yin ngba si le ke ngwante wallahi wasa woni ye wonu chuma ye wasa woni ye wosole momi wasa woni ye azumi fe momi wasa woni ye no fi chuma kwakwa afia ke ni wo chuma mi inshallah ke ngwa he wa ke wo bengu ke wa deal sika wa fe ye jelemi alo no koklo e wo ke ngwa shiwo wo ke jele ene jino na hadith ya chonwo to be kan waso inshallah wa yawm arafani wa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gbini arafa gbino ke mo fe ne ba fi azumi ya arafa gbino ni mo ke sha afi enyo ba kele afi dani gbile ba she ke afi ni hiese shila anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no ne ke la tasumu yawm as-sabti ne ka fi azumi on saturday illa fi mafturida alaikum janana fi le wajibi ke hanye to ramadan noni wajibi ramadan 1 month ne saturday won yemi no enye fia ne azumi nla ka woni shilo o naam ona ke balog ni ke o fi azumi aloje na kan shile no ke saturday o ka fi mini o ka fi azumi ene ko botu o bo na motwe o bo gbalo otwe aniya hadith en wo kan e ko botu o mi e bi inshallah o be ete kan ma so next week to be no wo fe wole wo no azumi no onyo fe no chumo pi ye gbe mi je azumi no onyo fe because azumi be na kan balog ke la tasumu ne ka fi azumi yawma sabti on saturday illa fi mafturida alaykum mo fen baba ne to ma hadithani e logole ye fi o lenje etikle he ne ngo adini annabi ninkeba bene ke na kajibe na ke janyu no fen no ba janyu woni je annabi no ne nyumbo sumo solemo nafila joma ma lo joma ba mi shaga ke hunu eje na etu afi mi ni afi nafila aloje naka ke hunu eje na etu afi nafila o mo ni ke afi nafila le ke be mi afi nafila ita khalas energy ibada
siko ye ni aka ba fe ni bia no no aka shin ake azumi be mini gbalo ke e ke oni ya no yo den chenye mo ba bo jo mini hasanatun kamila full o ya jo mo o inshallah wo ashurb wal akl lakin gbalo yawma nahrin wa ayyam tashrik عيد لنا يعني أهل الإسلام فإنهن أيام الشرب وأكل وشرب بالك بني عرفة بني كبنا كباي صلى كبيني ونيشان ونيجا أيام التشريك بالك إنك بني إيدي نكهاو إديك بنا كيوني نكنوني لك ونشلو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك